iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Okay. Apay ang makaluluwa ka ko raw. Sana sana talaga ang makaasawa. Apay saan? Eh, Dahil ta akin natarakim, di ka makaasawa. binastad na kamanin JRR makabalasa nga taga-ilay. Nagado ang babae dita. Dita laki din tisang sangitam. Apay ang binastad na tinataraki aka nakakngay. Nanda sinaludsod na ang gail. Kahit nasong bata mo't adagaos. Una, naglakalang mo di sinaludsod na. Anya ayaw dahil ta sinaludsod na. Dinamag na, no nalawat idagatayaw. Ay anya nga tinsong batmaw. Impudnok ang awan tinalawa dagatayaw. Tako na mo't adakas ti agulbawd. Unmit. Dahil talang sungbat mo, binastad na kan. Imbaga kawan nalawa dagatayaw. Ngam naglalawa ti abot ti agong tayaw. Anya? Apay ngamin aday tatimbagam. Katiso matipod na. Ay kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di tatersinan ni kagawat kwanak. Apay nga agmerienda. Pangay ayaw kan kwanak tapno sumardeng nga agsangit. Isumot lagayam analadingit asimungad dito balay. Ay apay ayang agsangsangit. Binastad ka no di balasang nga arman na. Nabastad manan. Maikamanon apan nakabastad na dayta. Naminsan laeng. Linawas samot ang mabasbastad day jay akanakam. Ay ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya nga'y tigatangak a merienda na. Ay makaamukan ano niya tigatangam. Kayat ko dyan naima sa tinapay. Oh, Di soft drinks. soft drinks. Kan tinapay manayin. Nagad-adumit tayo. Ala. Ay, Nayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. Panayon pa. Nagadon. Ada palaman na wano awan. Uray palaman namin. Ay, ingkan. Igatangam takaasit ti ka nakak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatangam iti merienda? Ay, haniman Kwarog, mare. Nabastad ka numanen. Iso aday ito iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday tapat nakabastad ni Kwarog. Wen nga rod Di nantumot ngamin amot ibagbagana. Anya ngamin ti damdamagan ti babbalasang kankwana. Di nala masungbatan na nasayaat. Di na magkano jay balasang. No adda nalawa adaga ni Kwarog. Robbang ko mga min arinukod ni Kwarog jay dagana. Tapno amuna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga rod, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa kano nga abot ti agong ti adda. Ay katalaga ang mabastad no kasta. Ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-arum abaro. Tapno sungbatan ti balasang. Ay, wen mare. Podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita apanawan. Okay, kanak amin dagito yung pagatang mo amirindak Ay, mala. Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. May talaga nasakit ti loob ka, Wangkay. Oy, angam no adda mabate. Ket kukwa kanya. Apay ko mga ibatsan ka. At saan ka mo't anabastay? Ay, mabastad ako ma. Angam, ay wanan niya. Saklang timangan ka dagitaw eh. Sige nga rin. Kanam aminin. Paray, daman lang damagat king ka. Ano yan? Pudno ayan, nabastad man ni Kwarab. Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryaan da dito kabildatan. Saan mo nga iliba? Ay nagbiitan ang nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mau ti agaran? Ay. Don't say that, paray. Pudno, mate. Sino ko matimalaan na nga? No saan asi kang uncle na? Katawa pa iti lukon, nay. Kit makakatawa nga rin, paray. Kapay dito'y masangwanak ti pagkatawaam.
Marurudakan ka. Ala, sige. Mala, mapanak man langin na jibang kag ko paray. Ay, yawanan. Sana na makasawa ni Kwaraw kakadakam. At ay bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Nabastad manan ni Kwaraw. Ah, ni Kwaraw, nabastad manan. Kung naking ka kahit nagkatawa ka. Kano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti ko na kiniparinteng. Aday taka na kan na. Saan na nga mau ti dumiskarte ti balasang? Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa lang ni Kwaraw. Aging gaita? Kat no inibus na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napainala ka ti mabastad. Aya. Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho. Di nantupay kaya't ti mapanagpasada. Iso ama siya nga rudin. Na, kat, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sidaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Inakdamagan ano anyat kayat na. Inaskin ama ay ayo tati ka anak ka. Raw ka anakan. Di na pa'y kasarsaritan ka. Na, Taging ga itakit na sakit pa'y lang ti pusok pa nasaktan. ayan na abanda tinasakit ako nam. Kat dito'y pusok, Anya? Ay, luko. Puso ko nam, tiyan mo matap aprosam. Karaman nan, Ha? Ay, sa bagay, agin na si dagdalaang. Puso, tiyan. Oh. Isungarod na nasakit pirme, Oy na. Ay, ibagam no anya tikayat mo asidaan. Ha? Mabalin ang kail? Win! Paikit din asaan? Ay, kato na. Tanay, masakitak. Ang kail, kaya't ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan amanok na. Ang kangaraw din tiliwain. Na, siyak pa ilang mo't nga daangkit kan rayuman na ti ibaon mo. Sika na! Sana nga rin mabalin ang mapanagtilew. Nasakit pa lang ti puso ka na bastad. Na, Nagut-ot gayam ti mabastad ang gail. Isuwain kan, agtiliw ka ni ti manaw. Adda metaraken mo a manok. Angem no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lang maasyan mo't kanikwarog na bastard nga ron. Kat, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnet manok. Ay, una, maagasan adagus. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay, tiliwa kong di manaw. Makatiliw ka. Di kan tupay makataray. Na, tawalang bilib. Ikarigatak unay Nay, hindi kam kamatin ni parenting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag amanaw, di kam kamaten na. Ay, Wayne. Good. Saan na makamatan? Kita ay matuyang. Saan na makataray ni parenteng? Lakayan na talaga. Ay na, imbes akatawaam, mapan mo ki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Daenda di isudat yung tilew. Ay na, naitiklob ni Kapitan. Saan na matilew niya manaw to yan? Ay saus in katulungan nun, kasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kasta to yan. Nadakid dawam kin ni Kapitan, wun adagaws. Iso nga ita, inka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, inkan. Winahin, mapanakaw. Saan na ngayon rin na? Aray! Natiliw mo, di manaw. Ay, saan nga ron? Ay, nagpartak at tumarayan. Tumayabay. No kaya mo, di tulungan ka namang tilew, paray. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko arag. Iso taxi da. Un nga ron. Ay, amumot siguro nabastad. Iso masapol naimas ti si Dana. Ay, nagswerte na kwaraw. Tanaimas pa iti sidain na. Kit nabastad lang, Mike. Masyanak nga raw, ako na naanasakit ka no ti puso na. Sige paray, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog.
Nagswerte lakit din ayan ni Kwaraw, Maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na. Gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan abasta-basta agsida iti taraken na amanok. Malaksid ano birthday na. Ngem iti agundaway, impartyan na iti manok ni Kwaraw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog kalpasan anabastad. Una, kay kayat nan ati mabastid, Maray. Kan uray saan anabastid. Ibaga na latan anabastid. Tapno pagsidaan da iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw? Ay, saan ay? Apay ngay? Napaypay lang, kitadan ni uncle ko amang pakan kanyak. No kasta, jay kan balayda nga gigyan. Wain, nagmayat yan ni Jibalayda. No kasta, saan kan nga agaram? Sanay, ang mga numabastudak tumanayin. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastid ka. Narigat ti mabastid. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastid. Kahit saan ka nga raw din ang mga sawa. Sanay, nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, Maribanag? Agyan ka no mag-gaya mo ni Jibalayo ni Kwarag. Nagkuna. Ni Kwarag? Na, kasano ngayon, Jebalay na? Ay, kaya ka mo Angam ko na na, kaya nangarod ka na, ti agyan ni Jibalayaw. Kandi na kano kayatan, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga rudan abaroa. Sa pagsagsaga na kami kanituyang agbalin aninong kaninang na. Ay kat dagijay nga rod nagdadak kalakaldero ti paglutuan iti kanan no kasta. Ay, katuwin na, Maray. Mabalinti agdaman. Ha? Ay, nagpintasan da ito abalasan. Ay, adeng. Anya ka diti damagam. Amamuyo ka din ni Kwaraw. Kwarog ko nam. Ay wan, amok. Ape adamdamagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon kan kwa na dito barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na, pari badong. Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Ay, Kwaraw, ada mo mang birbirokan ka. Adaya, mate. Ay, banang, anya di bagbagam amang birbirokan ni Kwaraw. Imbagak nga rod nga adda. Napintas abalasag. Oh, nangag mo, napintas ka no pa abalasang. Basta din naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abasto den na ka. Kat isupa yan timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka tiksmit ka. Di nakapay nakita. Angam no makita nak. Sigurado abasta din nakadagaws. ay di mo nga ron kayat amapan kasarita. Sanay, Na. mabuti nga ka mabastay. Ay no di mo kayat siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay. Na, ay, mapan kula kasarita di napintas abalasang Ay, dito'y kalaang unag tibalay. Na, asino nga timapan mang kasarita. Kababain sa pay taga-ili. Kat siyempre, siyak timapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan ni balasang amang berbero kini Kwaraw. Ay, nakita mo? Wang, kaano nagpudaw, kanlong hair. Ay ngam saan kanomot akayat ni Kwarog asangwan. Na, gundaway na kumadaytan. Wan nga rod nabastad laang dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kini Kwaraw, no apay akabuteng na ti agaraw. Siyak nga tamot, Mare. Kaano nga taas sumangbay mat ti lalaki nga agaram kanya. Na, mangnamnama ka paylaang magaya Maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ni Kwarog mat.
Apay adi na kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik naan na. Ang ibagak nga umay nakanto pa siya rin ije balayaw. Amo na, ti ayan ti balayaw? Amo na anana. Kat no nabayag kami nga ag-text mate. Kasta ka de? O sige nana, umay naktulangan bisitaan iti balay mi intun umimbag. Sige, ibagak to day takon kuha na. Ngaroden kaya ti agar, mangkal. Ay, sayang mo na dyan balasang akwarog. Inkaarman iji balay da. Kasano nga no basta din naktumanain? Ipartyan kan tumanan iti manok. Talaga hangkal? Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh, Ice cream to kumamot din ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday, saya atem ti sumungbat kadagiti sa ludsud ng tukon kawan. Wanang kay. No damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat ma. O di isong bat ko nga hektarya ti daga. Ay, wala! Ay na, Kwarog! Sukatam ti diskarten nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makitam ti motor ko to yang. Napintas mo't ang motaw. Wan, yung naglakwak iti bakak na ita. Inggatang ko dito yung motor. Anya, kunak man no pagpuunan ta itinigusyaw. Sa din inggatang ko ngarodan iti motor. Kasanaon di plano tangag negusyaw. May amon na ita negosyaw. Basta da motor ko. Ay sana mabalain. Ingkay subli de ta motaw. Soblem ti kwarta. Ay saan? Nagpintas tupay da ito yung motor ko. Napimpintas ngamsi ka, tuyang. Napatag da ito yung motor ko, tuyang. Napatpatag ngamsi ka. Iso asan ko ang mabalin nga isublay. Ha? Saan lasi ka tinang pastor ije baka? Oray siyak, inaldaw nga pastor ka. Idento tasi ka, namilun sa lang nga pastor mo. Ay, uray pa. Kasanaon ti plano ta negosyaw. Ayawanon, dinadaal mo ti plano ka na pintas ba daw? Sayang! Nakagatang gayam ni pare badong iti motor na. Wen nga rod, Enteng. Kat jay naglakwan na iti baka dating gatang na. Aya, ay pangusaran na ngay iti motor. Agmotor nga taa, amapan ijay bangkag da. Ay, masadot siguro na amag na. Kaskan ka, adamat motor mo. Wala. Usarat no mapapanak iti barangay hall. Awan parikot. Basta lakit di aramaten iti nasayaat. Saan kahit nga aramaten tapno pagparamag. Ayater aramidam ba daw? Sukatak man ti tambot so da yung motor ko. Tapno napigsa ti ungor na. Anya, apay anas kan apapigsaom. Di pa'y ka nasakit itilapayan. Mayat tupay tuyang. Ay, maditikas na. Ah, Mayat mo't day taungor ti motor mo asigaw. Ta saan ang nasakit tilapayag. Iso asaan mo nasukatan. ay di ka man makibiyang tuyang. Ibagbagak ti pagsayaatam ngam di mo kayat. Ay di ka makibiyang iti kayat kong aramiday. Kung nawawanan ti bagam, ala pumanaw kan. Tadi ka mangsinga.
Ato yung tigat-gatangam amantika, Kwarog. Ito yung matibayad ka. Nah, asino dyan nakamotor alimbabas? Naka-helmet mo. Tay anak ni Manggudo di tamyanan. Nalabit ang mapan ijay ilay. Iso anak ka helmet. Nay, ada man ng limabas. Awan helmet na. Nalabit ang mapanla di takantaw. Iso asaan anak ka helmet. Ay, uso talaga ti motor ita. Una na. Uray dagiti estudyante high school. At damat ang motorsiklo ta. Un nga raud. Sapay agsasaruno da lumabas no iti agsapa. Ay, day tala ongor ti motor ti mangmangag. Wan nga raud. Uray ijay ayan ko banda. Adumat ti lumabas ang motor. Taigit ti kalsada ti balaykaw. Mayat! Mayat na talaga. Nagbigsa ti Banurbur na. Ang banaw! Nagpigsamot kan ti Banurbur na motor mo. Mayat to, bay. Talyawan na, nagiti amin na malabsak to yan. No siyak amay sa masuruna. Siya, kaunti kasikatan dito yung kabildatan. Kasano ko man nagbalin ka sikat? Ay, kat ka po dito yung motor ko, ah. Dahil ito yung motor ko, tikapigsan iti ungor. Anya? Eh, numangag na ti ungor na. Amuda na siya. Oho, makapasuron ti ungor ti motor mo. Makapa-high blood. Ne. Day takit din motor tinangigatangam iti pagnegosyo ta kuma. Ay, di mon ulit-ulitin man to yan. Makauma. Day ta motor mo ti makauma. Mayat na talaga. Nagpigsa. Tata Banong! Ha? Anya ka batan? Kaslaawan panunot mo. Nay, apay, anya ti basol cooking ka. Banurburam iti napiksa day ta motor mo. Amom ka di nga da nakaturog nga ubing? Oray la nakigtot di ta banurbor ti motor mo. Apay, amo kaya, nga da nakaturog nga ubeng. No talaga nga da panunot mo. Di mo banurburan iti napigsa ta motor mo. Ta makarengrang. Ne. Nasakit iti lapayag. Kaslaawan ka rubam amasinga iti kastangar aramidang. Ay, awan bibiyang mo kanyak. Ha? Sigakit di ati awan bibiyang na iti kaaruba na. Naadaan kala iti motor, nalastog kan. Mapal ka lang mo ta. Pangaasim tatabadong. Di mon pabanurburan iti napigsa ta motor mo, ta makatitilang. Ato'y tikat gata nga masabon, Mari Banang. Ato'y matibayad ko, Mare. Paglaba akman. Na. Makapasuron mo't dayjay ang motor. Ni pari badong dayjay. Ay nagalas motan. Sapay banurburan na iti nakapigpigsa. Wun nga rod Ay, nasakit iti lapayag. Ay, anya mo't dayjay alaklakayan. Adan samot gura na kanyak. Uray siyak, Mare. Taapay a pinabanurbor na itinapig sa dyan motor na. Idilim mabas dito itersenam. Wano, ipalastog na dyan motor na. Mabali na kasta, Mare. Bayam man ta kasaritak ni Marito yang. Ibagak abagbagaan na ni Badong na. Imbag ta imay ka dito tersinak, Marituyang. Umayak gumatang iti asin maray. Ay, sige. Nga madangamin kayat ko nga ibagakan ka. Apay, anya da ita. Bagbagaan man ni Kabadong, tano lumabas dito tersinak. Kat di namat ibanurbor iti nagpigsa diya motor na Ha? Di na kadiam mo ang makapasoron tikas jay nga aramiden na. Ay, wun nga rod maray. Tauray siya. Masurunak. Agasam, tauray ijay paraangan may kat banurburan na itinagpig sa di motor na. Imbaga taawan nagreklamaw. Adda Ay katala Bagbagaam ni Badong Maw. Ay namaray bagbagaak. Ngam dinak mo denggang. Ay, adata. Nakadanon ako dito yung barangay hon. Mayat no ada mo to, ta sa anak na... Ha! Di pa rin ba dong jali mamas? Ay, nakapigpig sa matiungor ti motor nan. Ay, banurburan na pa. Nata nagsublay. Ay, salbag na ito. Pasikatan naksa.
Ay na, apo. Una yan ti banurbor ti motor na. Pinasikatak ni Parenteng. Pinaborbor ko ti motor ko, idilim mabasa kanya batog na, tuyang. Na, unay kan ba daw ang mga nugumurakan ka ni Kapitan? Ay, kat ba magumura? Anya ko ma. Ay na ba daw di kagar aramid iti pangguraan ti bumarangay kan ka? Ay, uray man gumura da kanyak. Anya ko ma. Na, Awan baby ang kau, nagumura da kanyak. Ngagpapan, kini Parenteng. ay ala, makaamu ka ba daw? Siya kun amis mo ti may dito'y balayaw, ta kasarita ka paray. Apay ay. Ti motor mo. Eh, mabalay, nakisayam ti ungor ti motor mo, ta nagpigsa. Bawal day jay, ta makatitilang. Anya bawal. Adaw tagreklamaw. Agaputa makatitilang ti ungor ti motor mo. Sa pay kas kalabaki kun kontes no agmaneho ka ta banurborom iti kas ta unay. Motor nga. Agreklamo nga raw dagiti ada iti igit ti kalsada. Nagkunang amin nga agbalay da iti igit ti kalsada ya. Ay, warningan ka ah. No di mo dinggan ti pan nakisaritak ay. Makaamu ka. Dahito yung may ti bagaking ka, Parenteng, ha? Ay, sige. Di mo pakibiyangan ti biyag ti sa balay. Tabiyag ko daytay. Na, At the motor mo. Kahit isulaang tinto na rin. Di mo pakibiyangan ti motor ka. Nakaw, na di ilay tuya. Ada kasi nara ko agayam ka. Mapan kami di bangir nga ilay. Tadagayam mi ijay nga agpaskain. Agmotor ka? Ay, katwa na. Ada nga rod motor ko. Di isuusaray. Awan mo't lisensyam, awan pa helmet mo. Sakit nagpig sa taungor ta motor mo. Kat kunada matiliw ka kanuno kasta. Agmulta ka ba daw? Awan agtiliw ijay ilay. Kan sandak ang matilaw. Tamok nga ipalusot. Anya? Ha? Ala makamu ka. Malahin na kan. Ada ka di ipagatang mau. Awan. Sige nga rin. Paili akan. Oh, ato yan, tikat gata nga masuka, maribanan. Ay, agyaman na, Maray. Ananwom ti suka, agpaksiw ka. Wen, Maray, agpaksiwak man iti tilapia. Naimas ah. Ay, oo na yun. Ayan nyamot tanday di ang motor. Nagpigsa. Ni pari badong dayjay. Makarangrang ti ungor ti motor na. Ay, uray ni Inteng. Masuron kan kwa na. Gaputa pinaburbor na ti motor na iti batog ni Inteng. Ti kuna na nga ta, kat pakaidayawan na ti kastang kaar-aramiden na. Wen nga rud Di namut denggan ti panakisarita ni Inteng kan kwa na. Ni Inteng paikit den ti dakas. Nala, makasarak tungatan iti katukad na. Wen posible day ta ang mapasamak, Maray. Tawan mo't denggan na apan nakisarita. Nay, napay nga doon ti pulis ni Day. Iltiyaw. Nagpara di may sa. Ay, mo. Ay, sir. Lisensya, Ha? awan helmet mo. Ken nakapigpig sa ti ungor ti motor mo. Ay, kwa, sir. Irwar mo ti lisensya. Sir, awan lisensyak. Nangina mo ngamin ti agpalisensya. Nagturid ka matin nga agmotor dito sentro, nga awan lisensya. Adala nga aming gatangag, sir. Urayan niya pa iti rason mo. Ado ti violation mo. Awan respeto mi tilintag no kasta. Sir. No helmet, no license, unauthorized muffler, matikitan ka. Gapo kada kita violation mo. Anya? Ay, saan ka di mo ta, sir? Ay, masi kayo kanyak. Sa pagsaksakin ni tuyang kaw. Ala, asika swem, dagiti violation mo. Makitam ita day nga aramid mo ba daw? Kundi motor ka nga main. Ngam awan mo lisensyam. Awan pa helmet mo. Amo kaya nga nga dagtiltiliw ijay ili. Nagturod ka mapan ni Jaylay, adi ka pa'y naghilmay. Ila ko langan ti motor. Isag maknak mo gayam. Natanggan ngamin ti ulaw. Malas day ta motor.
Yala ko man ginagyatan. Na, tapabasulam pa jay motor. Wayne, malas day ta motor. Iso nga ilakog langay. Awan gayam na sayat nga ipain na kanyak. Mas daawak tapay nga minaginatang mau. Imbes ko maapagnegosyo tati kwarta. Ay, awang gayam serbe dyan motor ko. Ta isagmak naklain. Iso nga ilakog langay. Mangipay lagayam iti malas. Ay, tatabadong. Saan aday ta motor mo ti ayan ti malas? No dikat sika. Gaputa di mo amo ti sumurot iti paganurutan. Ala, agmulta ka. Tangay bangad ka man. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toying Estasyon. Agaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Uncle. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dakdagi tinalalastog a lalaki dita ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay, Uncle. Eh, inak-ikan iti pagnakmada Ha? Eh, saan ang mabalain at taptapisan wano abuswunda ka? Kaasi akmat, Uncle. Ay, no kayat mo. Eh, tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ha? Kabalam? Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes! Sana takrot ti Uncle Kao. Eh, naturod ako raw. Naturad ni Uncle Kao. Naturad! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di kaasida ka ni Enteng. Ni Kapitan pa'y matikunam, naturad. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog alalakay kwaraw. Dito iniaw, dito ituktuk kao. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mang kini Kapitan. Wala. Bayam ta ibagak kini tatam abadaw. Apa anas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko nam. No tinurudan lang. Awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak, naturturid ni Uncle Kao. Na idomdoma ti kinaturag ni tatam abadong kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wen ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay.
Jak itulok abas talatan tapisinda ni Kwaraw. Ay saan ka na mapan? Ay saan nakalapdan tuyang. Lumaban nakta sakit ko ni Kwaraw. Sanang, bay amon ta ni kapitan ti makamaw. Anya nga bata muna na ita, kapitan. Iso nga ron ti kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwarog kun kapitan. Nay, sa dinong ay di papananda. Ay katijay ili biro kenda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Kayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito'y paradaan, may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Manang kail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan ditoy, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kaw. Dayto'y aw. Ay, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na na naanos nasilpat. Apay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, adaya imbagak alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasan. Ha? Kunak man no lumaban ka, Uncle. Amangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kwantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Wanantay, ni Uncle Conte agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi da. Ha? Kinugtakugtaran mi da. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Isumit. Apaw! Kasta unay ataray da. Saan ka di kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Ti istorya ijay ilay, idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Timaray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya tipod no napasama, Kwaraw. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturide, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi jay alalakay. Ibagam lag, no kasapulam ti tulong ko, Kwaraw. Napay, naturid kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, Kwaraw. Makitam to Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanahon. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taw. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, inteng, umay ka man dito. Apay!
Nagsangsangit ka man ng Kwarog. Tinapisdak manen dagiti naglalasto ka lalaki ang kail. Makitam dayta, inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa. Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot ko araw. Kitam ni Tatam Abadong. Maasyan kan ka. Talaga mo't nga min nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at tapisin da kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbuteng, Kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni Tatam Abadong. Isungag talag ka kanya, Kwarog. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunaklaag mo ita. Kasanong arod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na ang kail. Kabaalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kada dya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumana umot ni pare Badong adi na pa'y nakit kita. Mapan kami kano inton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata ba daw? Ay, sumurotak man. Anya nga iti ramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang kail. Ha? Ang mga ano ado ti agbuya at tao. Katawahan da kalaang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa kalaang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Kwarog, apay nga itugot mo pa ilang ng kilmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangagkuday jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi kalangi jay. kanakakday ta agrabyado, ibati na. Isurutan tataba daw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan da tayo. Huwag, isudan dagita aw. Umuna kayong ta dito yak pa'y igid. Nangag mo, Kwarog. Kanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Na, Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw? Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumanaw. Jak mamati! kami mamatay. Mamati kayo kakadwa! Saan? Saan kami mamatay? Saan gaya, ma? Ano naglaing? Nay, namnamin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare? Ano ko? Kasano nga inaramid mo na ita? Sigod mo kami na nalayngak, paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Day ta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka? Nagbayag ka malayang, paray. Ngam na timaridan. Nakita yung, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kwarog, ha? Siyak na ikorog. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan manlangan. Bilibak kada kayo adwa. amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni intingkad. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito tersina.
Amaw, no sa dino ti ayan na. Ay, ibagam nga ruden amaw marituyang. At jay balay may. Sorsorwan ni badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti chiptanod. Una, adaya chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin sama! Yahaw, Angkan! Katawa ka ba? Naggapuwa ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki ana ilugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Amom ti naramit ka. Tinapis ko Ay, nagturidente ka anak kak. Sinuruan nak namin ni tata ba daw? Aya! Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan ti agpalastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mangantan pa na. Santan nga urayan ni Kwarog, ta maladaw ako na mapan iji barangay haul. Napanan na nga ta. Napuutak mo't nga adan itay dito'y kusina, idi madamati kay ko di taarubayan. Diyak mo't nakita itay, nagpasturak itinwang. Ang mga nusabali tinagwaywayan na. Siguro Agaw kan Sige, sumurot kanton, ijay kusina. Nabawasan mo't tiin na po'y kan masida. Kaawatan na ananganon ni Kwarog. Ay. Nanganay na di naman laing baga ka na ta. Gapo siguro taadararamidok itay, iso nga imunan anangan. Imo na nga tan, iji barangay haul. Nalabit taapay ngay nga awan ditoy. Nasayat no imunan, tapno agdalos ijayan. Agdaldalos ka di mutla nga talaga ni Kwarog. Agdalos ano adaak? Jak amo ano awanak? Ay, ada nga min nang ibaga, amayat ka no ti kababalin na no adda ka asi sasango. Agam no awan ka, nalastog ka no. Sika ka no ti ipampanakkel na. Nang ibaga? Apay-apadaksan dati ka anakak. Kano natulog ka nagsingpay. Awan ka di pa ni Kwarong, kagawan. Awan pa'y maut, Kapitan. Imbaon mo ka di nga umuna. Jak imbaon, tawan iji balay. Ngam, napananangay. Ang mga na panijibalay na anyat arami din na ijay. Di imay dito'y barangay hulta nagdalusin. Ay, jak amo ka ni Kwarog, Kapitan. Kuna naman nga ipanpanakal da kakano nga men. Sus, kasta man. Ipanakal na ti maingil nga angkel na. Uray no nasaya at aramiden na. Saan ka numat? Ay, mga nupadpadaksan damit lang ti ka anakak. Ay, jak laang amaw, Kapitan. Asinaw kada kayo dito tinalay. Nagpinados kami man. Kanya ko mga ti pados to, Jay. Pweso. Nagboksing ta.
Masigurado ka kakasi ka ma-apple punch. Street punch kin amin na klase a punch. Kino, bakawal mo tiya, madanog chayp. Anya to kam? Aguray ka man tadanugan ka. Dinanog na mga paisan, Jeep. Ha? Pusin sa tingin pang kaon. Ay, dahil timiti para kang Nay ko. Apay ngay ati akong kuti dinanog mo. Dito yung matya. Kung tarang ka madam. Ay, apay akas ta ti itsuram. Asino ti akin aramid iti kasta? Nicolas Angkail. Ha? Linip at nak. Linip at naka. Amupay kan kwa na Angkail. At daklang iti sulay. Pagamuan ta dinanog kan kinugdaran na kaon. Ay, agtugaw katapaya bak Nicolas. Dinaklakid di bainay. Kinabil na din ti kaanaka. Intun umay dito yung barangay haul. Balsay. Ha? Pag sinumbangir ti kugtar kadadanog iti rupa na. Ay, saan ang mabalin ang balsam ditaw? Imbestigarak pa nga umuna. Mamulta ti nakabasal. Ta kastama, ti ordinansa tayo apinutar tayo dito yung kabildataan. Ti mangirugi iti riri. Kaya no asino ti umuna adumanog. Ay, kaya di so ti mamulta. Mapanak iti barangay hall. Tamay sa nga agsaksay kontra kan ni Kuwaraw. Anya man na nakalukwan, tinaramid da di akwaraw. Lumaslastog kanukat. Puno dahi tako na malimmastawg. Ipanpanakkel na laon iti angkel na kapitan. Day tamot ti madikin ni kwaraw. Gaputad da angkel na kapitan, maramid na, ti kaya na. Iso ang mapanak. Tapnusan nga guram dahi di Kuwaraw. Malaing ka. Adakan samot idi napasamak ti ririda. Adu kami ang nakakita. Kasangay nga min ti anak ti may sa atanawd. Iso anapan kami. Gaputan na kainom, kas latukak anapadanuman, kas takaday. Dahi tatipod now. Kumarit mo tayo, hindi nakainom basay. Naimbaga bigat yaw ko kumaray. Maimbestigaran ka di dakwarog ken kulas di ta barangay hall. Ay, napandan sa pa'y pinaayaban ni Kulas, Maray. Adda nga ta nakakita iti napasamak. Aduda kano ang nakakita maray. Ni kano kwarog tinangirugi akim maray sa dimanaw. Anya, sa kuna ni Kwarog ang nakatugaw kanulang iti sulay, kat dinanog kan kinugtaran ni Kulas. Day tamo tinanggag ko ngayon baga ni Kwarog kan ni Kapitan. Kuna ni badungkaw ang nakita na tinapasamar. Anya ka di talaga tinapasamak, Marituyang. Imbaga ka din ni pari badungkan ka. Wen, kumaray. Naglaaw-laaw kano ni Kwarog. Idi kwan, dinanog na ni Kulas. Gaputan na bartek mo ni Kulas, binalas na. Day ta tinangrugyan, tiririda. Awan kanumot Nicolas ije balay da. Pimanaw siguro Tamo na nga dabasol na Angkail. Sana mabalinday tao. Nagsingputak, kinabil na kitday. Isakit na kmata Angkail. Na, ay di ka madanagan. Imbilin ko ano sumangpait kat umay ije barangay hall. Nas ka na madusa day di atao Angkail. Danda ni malis ti agong kaw, gapo iti panang danog na. Anda pa'y blakay kaw, limtag pa ti subil kaw. Di ka madanagan. Talaga panisak da dya akulas, gapo iti inaramid na. Unang Angkail. Diyak pa'y pulos bimalas, tanasing puta kami na tao. Tandaan mo ito. Pagbabawian na ti inaramid na kan ka. Dosaak. Day, taman ti Angkel kaw. Ops. Iso asika ti idol ko, Kapitan, tatinak baybayan. Apo? Mahibbilabad, Angkel Kapitan Intay. Nadusa ka din ni Kwarog, gapo iti kinalastog na. Awan pa Nicolas. Addan sa kanon na panan na. Barang addan to kanaw, inton malam. Nakasaritam ka din ni Kapitan. San pa'y? Inak kasao, dagiti kakadwak, nga agsaksay, kontra ken ni Kuwaraw. Tapnusan nga guram. Mayat ka di ti kakadwayong agsaksay. Mayat damin tuyang. Adu kami ang mga yat nga agbalaw, ti kinalastog ni Kuwaraw. Gaputa angkel na ti opisyal. Nagmadi nga ugali ti tao, gaputa kabagyan ti may sang opisyal, agpalastog mo ta. Day tangarad, makapasuron ti kasi klase ti tao.
Nagtugaw ayan ni Kapitan, no saan agapo kadagiti tattao anang ibutos kun kwa na. Dayta, ti saan na napanunot ni Kuwaraw. Pagtangsi na ti kabagyan na nga opisyal. Inton kwan, syakat ti mang papispis king kwanan. Kasi kantoma, ti may saruno amay daraw. Nalakaayam ti basta mang papispis iti taaw. Masuruna nga raw di ti kinapalangguad na. Kunada, asika kanumot tinangirugi iti gulo, Kwarog. Sana po no day tantay. Pamadakas dalang kanyak dayta. Nagsingputak tupay. Ay nasaya at ano pamadakas daken ka lang ti damag. Tadikat maibabain ni angkel mo. Saksi dagiti sugat kan dunor ko, antay. Napanak pa'y nagpamedikal. Ipabayad kunto kini Nicolas tinagastos ka. Multahag pa'y. Gunggunana ng danog kanyak. Apay no saan ka laengen nga agbarbartag. Tapno saan ka amapasubo iti gulo. Padasa ka, antay. Nga madamot nga minlako nga arak. Ay, uray adala ko nga arak. Imbag ko no saan ang makabartag. Intukat na bartag kayon, aggugulo kayo, matay. Nimbag ta nagkita ta dito'y dalan, kulas. Danugan na ka di manan na kasi tinaramid mo iti kalman. Makitam ka di dayto'y nadadail nga agong kaw. Kan dayto'y black eye kaw, gapo iti naramit mo. Nagpamiti kalak. Sikat imang bayad ka dagiti amin na nagastos kaw. Sikat tinang irugay. Di tamot nagdinanog no di mo inrugay. Napartagak lang amin. Iso at tinutupan ka. Basta, agkita tayo tisangon ni Uncle ko, Kapitan. Sigurado ang maabak ka. Gaputa Uncle ko ti Kapitan. Amom tipod no. Sikat tinang irugay. Isaganam kiti ti pagmultam. Ti pagdanyos mau. Kan bayadam ti gastos ko nagpamedikal. Inak magpamedikal. Napusi ti duang ipon ka. Hindi kilata dinanog mo tingiwat ka. Ure at da ipakita ma medical certificate mau. Ta Uncle ko ni Kapitan. Abay, Uncle mau ni Kapitan. Apay akas lang mabutang ka mapanigi barangay hal. Ang mga no mamultahak tatabadong. Kanakan ni Kapitan ti kalaban ko. Ay uray kaanakan na. Adu kami amang saksay ani Kuwaraw tinangirugi iti gulaw. Ay agyaman na kada kayo tata. Saan ko nga ayunan ti aramid ni Kuwaraw kay? Gaputa kabagyan ng ti Kapitan nagpalastugan. Diyak kumabalsin ang napusi mo ti duang ipon ka. Ang tagayam na pusay ang ipin mo. Dayta, ti baga kamay sa. Bimales ka. Kit na pusay tingipin mo. Ibaga mga agpustiso ka. Kit iso ti agbayad. Ay wang gayam. Diyak na panunot day tatabadong. Naskay nga pagnakman na jay Kuwaraw. Palangguad tumay. Itataada tayo dito barangay hall. Sikat ti umuna pagdamaga kulas. Apay adinanog mo ti kaanakak. Saan ko adinanog? No, sana na po si ti doang ipon ko. Di kilat adinanog na, Kapitan. Uray damagan niyo ti kakadwami anak kakita, Kapitan. Ada kadwayo anak kakita? Aduda. Uray damagan niyo ni tatabadaw. Nakita na may. Ay, agsao ka paray. Ibagam tipod no anapasamak kan nangyari. Kastoy nay, paray. Gaputan na bartag ni Kuwaraw. Naghamaw. No asino ka no ti makabail. Taag pinadas da. Dinamag mo Nicolas. No anya ti padasan da. Ang dinanog mo ti ni Kuwaraw, Nicolas. Ay, my goodness. Apay dinanog mo, Kuwaraw. Saan ko maabimales Nicolas? No saan na po si ti doang ipon na, idi dinanog ni Kuwaraw. Ay, ayan tingipon mo anadanog. Makita yung kadito pulang ipon ko, Kap. Antoy ti medical certificate ka. Oh, limtag ti sungok to, nadanog. Madama ti imbestiga dita barangay hall, Maray. Wen, Mare. At damat ije barangay hall ni Marikwanang. Takagawad kat nga rod. Maikan mo't siguro ni Kuwarog iti letsyaw. Ado nga minti makapanagnak nga isaw tinangirog iti riray. Sapay ipapilit na nga awan ka no ti basol na. Apay nga awan, kano ipalpalastog na kabagyan na kano ti Kapitan. Dayta nga rod ti Maday.
Gapo ta kabagyan na ti opisyal. Agabuso meten. Pudno day tamaray. Ado ti masuron kini kwaraw. Ay, naglukon akwarog. Ay, mangiramraman. Mangibabain. Nasaya at mert no saan yung ayunan ni kwaraw. Gaputa kaanakan ni kapitan. Ay, saan kumot nga ipalubos, akas tati mapasamak, marituyan. Sika kwaraw. Asino timang saksi asaan asika tinangirugi iti riray. Ay, kuwang Kyle. Nawan tinulagak amang saksi. Pudno nga raw timbaga ni pare ba dong? Kanti kakadwa na. Nabartekak mo't ngamin ng Kyle. Na, ay my goodness. Kunak man no pudno nga awan basol mo. Saan ko ngamin nga mo tinararamid ka, hindi nabartekak. Ay saan aga po takaanakan ka? Ket isakit ko ti mading aramid ba? Agpapustiso ni Kulas. Sika, ti agbayad iti pustiso na. Ay, kasanumit nga iti gastos ko ang nagpamidi ka lang, Kyle. Ay, no di mo inrugi ti riray. Awan day ta. Iso nga isaganam kiditi pagpapustiso ni Kulas. Anya nga iti resulta ti panagsisinangoyo kada kulas. Ay, luko da ito akwarog. Isugayam tinangirug-rugi iti riray. Mabainak pa ikit din. Isukit di ti pinagbayad ko iti pagpapustiso ti dinanog na na. Ay, anya nga ikwarog, aramidem to pa'y ti kasta. Kunada nga ipalpalastog mo kano ti kinakapitan niya ang kelmaw. Sana nanday. Ay, di mo ulitan. Ta siya kung timang disiplinakin ka. Ikatan ka akas chiptanan. Ay, di nakikatanan ka. Kakaiso na nga iso lang ti mako na trabaho. Ikarim, asan kan nga agpalpalangwan. Ikari kang Kyle. Nagsingsing puta kaon. Very good. Awan ti kabakabagyan kanyak. Nung nakabasol, ay madusa. Tandaan mo yan. Unang Kyle. Saan na maulay. Nagbaliw ka di mo laang ni kwaraw ba daw? Win Mike, tuyan. Sana na nagbartag, idinapang kami iti pabunyag, ti kayam ka. Kasta at ichiptanaw, di na ipalastog ti kaadda ti kabagyan ng opisyal. Padasin na ti agpalastaw, ta ikatan ka ni parente nga kastanad. Imbaglakit din ta saan nga inayunan ni kapitan. No inayunan na, siguradaw asaanan nga ibutos ti tattao, no madanon to ti panagpipilay. Lakit di no may saka nga danakam na, masapol asika ti pagwadaan. Saan mukit nga aramatan ti posisyon mo, tapno pagpalastog mo. Ay, kwarog! Saan nagaputad da kabagyam nga opisyal, naturod kan nga agaramid iti kalukwan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.